le matla la morena rona Jesu Kriste. Re tswela pele ka thuto ya rona. Sehlooho sa thuto ya rona ka jeno ke hore Jesu o nyatsa bangodi. Jesu o nyatsa bangodi. Re bala ho Mareka kgaolo ya 12 temana 34 ho isa temaneng ya 40. Mareka kgaolo ya 12 temana 34 ho isa temaneng ya 40. Jesu o nyatsa bangodi. Ha re tswela pele re bale. Thutong ya hae a re ho bona. Se fang bangodi ba ratang ho itsamaela. Ba ka kobo tse telele le ho dumediswa mapatlelong. Ba ratang ditulo tse ka pele masinagogeng le ditulo tse ka pele meketeng. Ba metsang matlo a basadi ba bahlolohadi ka hore ba ba etsetsa merapelo e melelele. Ba tla hlolwa ka kahlolo e fetisisang. Morena a hlohonolofatse ho bala lentswe la hae di dula dipelong tsa rona, le re fetohele lehlohonolo ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Ha ho tsebahale hantle hore Jesu o bontshitse nyatso ena neng. Empa se teng ke hore o na le tempeleng a ruta. Thutong ya hae Mareka o re ho bamamedi ba hae ba sesefe bangodi. Bangodi e ne le batho ba bohlokwa mehleng eo, hobane e ne le banna ba hlalosang molao wa Moshi hore o hlakele motho e mong le e mong ka hara Bajuda. Jesu o na sa nyatse bangodi bohle, hore Jesu o na sa nyatse bangodi bohle, empa hona le bao a ba qollotseng hore ke bona bao a lemosang batho ka bona. Ka hara tshebetso ya bangodi, Jesu o na bona ho ritsa ho itseng ka hara tshebetso ya bona. O na bona hore ho na le bangodi ba ritsitseng. Ha bangodi ba ne ba etsa tshebetso e ntle ha kana, itse ba hlalosa molao bakeng sa Mojuda e mong le mong. Jwale mona thutong eo a neng a etsa, o ne a nyatsa eng? Jwale ke tla beha dintlha tse pedi tse kgolo tseo ke di bonang, tseo a di nyatsang tse kgolo. Re tla nne re ho tse ding, empa ha re beha ho tsena. O nyatsitse dintho tsena tse pedi. Ya pele, ba ipatlelang hlompho eo e leng ya bona ho feta hlompho e yang ho Modimo. Ba batlang hlompho ya bona ho ena le hlompho e iswang ho Modimo. Ya bobedi, ba ipatlelang melemo e tlang ho bona ka lebaka la maemo a bona. Boipatlelo boo bo ne bo hanya batho ba bang. Bosebeletsi bo neng bo lokela hore bo ye ho Modimo, e ne e le bosebeletsi bo itjhebileng ka hore nna ke fumanang. Ha re shebe temana ka temana. Ha re temaneng ya 38, re nke mantswe ana, sesefang bangodi. Ke hobaneng ha Jesu thutong ya hae a re batho ba sesefe bangodi bao? Mona re tla nka dintlha tse fapafapaneng. Ha ntse re shebile hona lentsweng mona, re tla nka dintlha tse fapaneng. Lebaka la Jesu, taba ya pele, ke hore haeba batho ba keke ba lemoswa kapa ba elelliswa taba ena, batho ba tla ba etsisa.
hobane ba dumela hore hoo ke bophelo. Ba tla ba etsisa hobane ba dumela sena se etswang ke batho bana ke bona bophelo. Ba tla nka taba yona eo le thuto ho bona ka ho bona mokgwa le boitshwaro bao ba bangodi ba bo pepesang ka pele ho bona e tla ba tshwaetso, e tla ba ntho e ba tshwaetsang jwalo ka lefu la sefuba le ka tshwaetsang batho. Batho ba kopanang le bangodi bana ba tla tshwaetseha. Lebaka la Jesu e ne le hore ho lemoswe bamamedi, hore ba lemoswe ka bangodi. Lebaka la bobedi e ne le hore sena se etswang ke mangodi ha se mohlala o nepahetseng ho batho. Ha ho tsela eo batho ba ka atametswang, ha hona mokgwa o batho ba ka atamelang tshebetsong ho Modimo, hobane bona ka sebele ba sitwa ho fana ka bosebeletsi ba boikokobetso ho Modimo. Jesu hore ke bao ba shebeng, se sefang bangodi ke bao ba shebeng. Ba shebeng hobane taba ya pele ke hore bonang ba hohoba ka diaparo tse telele ka sepheo sa ho iponahatsa e le ba rutehileng ho feta batho bohle. Ba ke se kokobele ho etsa mosebetsi o etswang ka matsoho. Ba batla hore ba hlomphuwe ka hlompho e kgethehileng e lebiswang ho bona, e se eo Modimo a bileng a hlomphuwang ka yona. Moruti wa heso, le wena mmoledi, Esta le wena Moefangkgedi, le wena mametseng thuto ena tsatsi la kajeno. Ha ho moo Jesu a reng ke phoso ho ba le seaparo se kgethehileng. Ha hona moo Jesu Kriste a reng ke phoso ho ba le seaparo se kgethehileng. Ha ho moo Jesu a reng ho phoso ho ba le seaparo seo o kgethollang hore o emetse tshebetso ya mofuta ofeng kapa boemo bofeng. Seo a se nyatsang ke hore seo o se apereng e ske ya eba lebaka la boiphahamiso ba hao ho batho ba bang, hobane thata ho batho ba bone Modimo, ebe wa iponela wena. Ebe bakeng sa ho hlompha Modimo, ebe wa hlompha wena fela ka lebaka la tseo di apereng. Ha di ke di thuse letho, ha di na thusa motho hore a bone Modimo eo leng mosebeletsi wa hae lefatsheng. Ke re dintho tseo di apereng ha o sebeletsa Morena Modimo, ha di thuse motho eo, di thuse motho hore motho enwa a bone ka nqane, a bone Modimo ya o kgethileng mosebeletsi wa hae lefatsheng. Motho eo a tla a dumele ho yena, a mo tshepe, a mo sebeletse, a mo kgumamele. A re tswele pele lenyatsong la hae la Jesu ha ntse a nyatsa bangodi hore ba shebeng ke bao. Jwale ba batla ho dumediswa mapatlelong. Na ke phoso taba eo na ha ba dumediswa mapatlelong? Ha se phoso ho dumediswa mapatlelong moo, empa phoso ya bona ke hore tumediso eo e ne e ba kgethollang ho batho bohle, eo ba e batlang e ne le ba phahamisang ho batho ba bang, ho ba thata ho batho bao ba dumedisang ho isa hlompho e jwalo ho Modimo. Bao ba dumedisang bana ba wela ka difahleho fatshe ka pele ho bona,
ba bang ba tshware matsoho a bona ebe ba suna. Jesu o tswela pele ho nyatsa bangodi. Ba shebeng ke bao. Ba shebeng ha ba kena masinagogeng, ba batla ditulo tsane tse ka pele, ebe ba shebile ho batho. Ha ba kena meketeng ya batho, ke bao ba batla ho ba dula ditulong tse haufi haholo le monga mokete. Wena momamedi wa thuto ena, wena moruti, wena moefangedi, wena mmoledi, ha ho moo Jesu a reng ke phoso ho dula moo. Seo e leng phoso ke hore ho dula hwa bona ba ne ba ho nka e le hobane ba phahametse motho e mong le mong kapa batho bohle. Ba ne ba batla botumo ba hore ba nkuwe ba bitswe ba hlomphehi. Jesu o ntsa tswela pele ho nyatsa bangodi hore ba mameleng ha ba rapela, mamelang ha ba rapela. Ba etsa merapelo e melelele ka hore batho ba tla nne ba re bona ba halalela jwang, mme ba nkele hodimo ke batho. Ke merapelo eo ya bona. Ke phoso haeba merapelo e etsetswa fela hore ba roriswe ke batho. Ke phoso e kgolo haeba merapelo ena ba etswa hore ba roriswe ke batho. Taba e tjena Jesu o e kgalemetse ho Mateu kgaolo ya 6 temana ya 5 ho isa temana ya 8, moo Jesu a ileng a re, ha le rapela, le se ke la ba jwalo ka baikaketsi ba ratang ho rapela ba eme masinagogeng le dikoung tsa diterata hore ba bonwe ke batho. Ka nnete ke a le bolella ke re ba se ba nkile moputso wa bona. Empa wena ha o rapela, kena phaposing ya hao, mme ha o kwetse monyako wa hao, o rapele ntate hao ya sephiring. Mme ntate hao ya bonang sephiring o tla o putsa. Ha le rapela, le se ke la touta jwalo ka bahedeni, hobane ba hloma ba tla utluwa ke ho bua haholo. Empa le se ke la tshwana le bona, hobane ntate lona o tseba seo le se hlokang, le so qele ho yena. Ana ke mantswe a Jesu phuteng ya a bolelwang ke moefangedi Mateu kgaolong ena ya 6 temana ya 5 ho isa temana ya 8. Hopola mmohi, ke itse Jesu o na sa nyatse diaparo tse telele tseo ba di aparang. Hape o na sa nyatse ho dula ha bona ditulong tse phahameng. Hape Jesu o na sa etse molao hodima dintlha tseo. Seo a neng a le kgahlano le sona ke tabatabelo ya bangodi ya hore ba nkuwe ba le ka hodimodimo ho feta Modimo eo ba mo sebeletsang. Jesu na bona ntho yana ena hore batho bana ba batla hlompho eo ba e hlomphuwang ka nebe e fetang eo Modimo a hlomphuwang ka yona. O na lemosa hore batho bana ha ba entsa tjena ba se ba inketse thoriso le ho phaphathwa ke batho bo sebeletsing ba Modimo. Mme taba tseo ba se ba inketse hodima tsona ha ba roriswa ke batho. Ba bangata dikerekeng tsa rona hona jwale ba ntse ba etsa sona sena seo Jesu a se nyatsitseng. Maemo ao Modimo a re beileng ho ona dikerekeng tsa hae ho ba bang ke tlotla ya bona. Ba ikutlwa ba lokela ke hlompho e bileng e leng ka hodimo ho hlompho ena elwang Modimo. Hlompho
e fetang eo Modimo a hlomphuwang ka yona. Ba bang ba dumela hore ha ba sa iphahamisi jwalo, batho ha bana ba bonka, ha bana ho ba nka ba le bohlokwa haholo, mme batho ha bana ho ba hlompha. Ke monahano wa batho ba bang. Batho bao ba jwalo, seo ba se lebalang ke taba e le nngwe, ke hore mahlong a Modimo ba sentse ba le bohlokwa. Mahlong a Modimo ke thaka ya leihlo. Ha ho letho leo moruti wa heso o ka reng o ka se etsa ho ikisa hore batho ba se bone. Modimo o sentse a o bona. Modimo o se a ntse a re bone, o sa ntse a re hlokometse. Ha re ya temaneng ya 40, ba metsang matlo a basadi ba bahlolohadi ba tla hlolwa ka kahlolo e fetisisang. Tse ding tsa dintho tse neng di etsuwa ke bangodi e ne le ho qhekella basadi ba bahlolohadi hore ba ba nehe dithepa tsa bona, mohlomong ka tjhelete e tlase, hobane ha ba sa na banna ba bona ba neng ba ka ba buelella. Ka nako e nngwe, ka ha bana ba etsa mosebetsi o tshwanang le o etswang ke boramolao ba mehleng yona ena ya hona jwale ba ne ba lefisa bahlolohadi ditjhelete tse boima, e le hore ha ba sita ho di lefa, ebe di wela ho bona. Ha Jesu a re ba tla hlolwa ka kahlolo e kgolo, o na sa etse thohako ho bona, empa o na hlokomedisa ditulo tsa boetapele ruri. O na hlokomedisa malebana le ditulo tsa boetapele tseo batho ba di fumantshitsweng hodima dintho tsa bona, hore di lokela hore di sebetswe ka makgethe, hobane baetapele ha ba ka ba bohlaswa tsamaisong ya bona ya boetapele, kahlolo ya bona e tla ba boima ho tswa ho Modimo. Ba tsebe hore ba dutse menyetleng e meholo ya tshebeletso setjhabeng ho feta mang kapa mang. Modimo o lebeletse tse kgolo ho wena moetapele wa ditshebeletso tsa kereke ya Modimo. Moetapele ka mehla o lokela hore a phele puisanong le Modimo ka moya o halalelang, ka thapelo kgafetsa. Moetapele ha o phela jwalo boemong bo jwalo, o tla fumana matla, a fumana le bona bohlale boo a bo hlokang tsamaisong ya mosebetsi wa Modimo, tsamaisong ya kereke ya hae. Ngwaneso ya ratehang, thuto ena kajeno lena ke re e tla fella hakana kajeno lena morena e hlonolofatse. Mme ngwaneso, nka thaba ha e ka ba le hona hore o bo subscribe, isa le hona hore o etse di-comments tsa hao, o bolelle hona potso taba tsena o di utlwa jwang, ebe taba ye o e nka jwang, o e utlwa jwang. Morena be le wena. A Kreste morena.